Mahal Hello, kulum kanjutuna. Welcome back to my channel. Punya ko ito ka. Nagtini online din for live. हम भाई जितना अभी तो कोई भी लाइव नहीं आया खुलम का जितना तब जे ब्रो आणि ई लाइव दे join on no I'm aliveน้องเพคิสิก็ชาไหนअभी तो कोई नहीं आया तो जितना काम करूँ तुमको दे हम भाई जितना वो तब जे ब्रो फेनो बने मिशिका तब जे ब्रो आणि ई लाइव वीडियो दायो फाइनो नंगनो जितना हम भाई 진이장 따지 거럼 와티브 기사 갈라요 알아 거럼 뭐 아따 볼래 파이던데 라이브 스트리밍 라라라라 하이바이 hello RDXOP Northeast Boy 789 Hi. Tingka cika tingka cika tingka cika ting ting ting. Nini es besok bye. Isung kare tabok I Agos Mazdayo. Unggoy tanjak 28. Ani tabok 28 years old. I am. Okay? You got your answer? Anim limpo mahai. Hello, kulungka jutana. 지지브록 더블 라이브 비디오 join kayaknya nonton jatuhnya hamba coba 봐요 또 나는 무슨 question을 좀 가이너 question이 ask kay mana aro ekta question ang bonong no kay musugo amo kade ani kay 22 online oh great god bless you ang mo daily nayo nini video lairo kroko di sai vlogs thank you bye to ani kaisa question to nong ni ira nong to dia right information on kai ano bo iro kisa comment iro kai iro tapong ang live kai do iro sadi ar kisa sadi ani kholang kisa clear up payo de hinai kisa comment iro kai di say hi so ani question nung kayo omo tapos sini Bangladesh tayo 팬도 부탁하는 홍삭하나야 해봐가고 또 아니 과연 clear payo de no kisa salido to ani question nung kayo mari kisa kore paigana ani man tunggo bag omi kisa lupais nito to omi bagoy osok awas clear kayo umya boli rogo rang kisa rong kayo kisa gamnay painipule ba tabok possible ya so anyway ani question nung kayo bonok sikayan na sadiple India go je sarkar tapon je niyom omo toja oniyom omo ta fake de buwade exactly ang siya ang news ro go sang nayo ka bat kisa timeline dayo Facebook dayo nokle omti kosal je Bangladesh ni je minorities burulok dong songkalong go phle bongni bagoy tabok visa passport free ongkabok oijang India ko tungmago hinoi so mo fake de na ki ta no je buru si iro kisa sadi le I think imo bakakaw je sometimes ang bakakaw je mo fet ano bakakaw mo nong nikisa comment dong nong koy bakakaw kisa kayo yang post ekta kay saramani amane right information siya za mane omti ko so kayo tabok samya ko hinayo di ba ang kisa confusion tangka tama kabar cover lại gam bài hàng mẹ bài phá ok guys ani dolok ani afak lok ani friend lok ani subscriber lok hàng bài cho tôi nó chỉ giúp tao ani video ko live iro join khai dok dong no churuk na hàng bài khai yo tini berat khai gono mo berat kisa wati pugam khai riti lai wati kisa kai ko ri khai arbo sadum tungoi arbo elke wati ro This is first time hayo ang nini live video ang hi hello हम भाई त्रिपुरा वासी हो अब सब लोगों को मैं हम भाई करती हूँ
This message is helpful review. So ang tawag je kok saka somni kisanok sadiple je Bangladesh dayo tabong je current situation rok lai tabok omukte hai khanao je chini Bangladesh ni je minorities boro rok tong to bongni bagoi visa free to naki oro tongmano hinoi minorities khai ongna himple je Buddha Kristan Hindu to bongni bagoi bongna ki visa free khai India naki tongmana hinai plus ang kisa ko ekta khaironi mo jogo amo tabo chini oijangni tiprasa bororok nokbunongoi manglo je ekta chini tiprasa ekta dol buruk tong je debirmura silong boktabo chini tiprasa burungni bai hiyai 10 kilometer lama hemoi boktabo fight khai tongmani jorago tabuk arai sai tongkha je Bangladesh ni minorities ni bagoi tabuk lai Bharat dayo tongmano free visa free kuno omti kosol khai kagaz potro naya khai oro khai tongmano to nongbo kisa sandi ple je nongno barai khai nai nok tamno gam khai de nai naki tang khai nai because chini jangni minorities he one je Bengali tong bongni baya শুধু only minorities ni bagoi সংখ্যালঘু ni bagoi India সরকার আরাখেই tabo visa free khai omti kosol hai saja tomo fake de buwa de nongbo sadi ple amo kisa chini Tripura wa waisa le goro hai di please মানে লেনি পরে রকম ফাই না বাট তাবুকলাই omti kosol khai samangalang je phai mana hinai but I hope thia basi tung khai phai nai ple from where you are please Anil Deborma I am from Bangladesh Khaganashori district Hambai for these questions boy comment reply ready feel love music yes always of course thank you so much for this comment ano nung support kayo I know hanbay jitno ba ang chulong ni comment na yo ang reply rin niya papo ang chulong ni comment lo poriyo hanbay jitno ba so अभी मेरे जाने का वक्त आ गया नमस्ते आप लोगों को टाटा बाय बाय मिलती हूँ अगले ब्लॉग में